u svaki stan dolaze i vrata od garaže. Koja sad kad sam kliknuo bi trebala raditi? Klik. The door is closed. You cannot pass. Klik. Ima malo crveno svjetlo. Ako mi se ruka trese, to je zato jer sam uzbuđen, jer sam dobio svoja vrata na daljinski. Imam vrata na daljinski.